Te bi površine, kaže predsjednik Istarskih demokrata, dobrodošle lokalnim poljoprivrednicima i stočarima zbog prehrane stoke koju ondje uzgajaju. Imam dojam da se dole sprema seljačka buna, jer pojedinci blisko vezani normalno lokalnoj politici javljaju se, a s velikom mogućnošću da i dođu u posjed kompleksa od čak 180 hektara. Istarski demokrati su za to da zemlju u zakup dobiju oni koji će je zaista obrađivati. Smatraju da su to sigurno oni koji se u dolini Raše već bave poljoprivredom i stočarstvom. No kriteriji pod kojima država dodjeljuje zemljište mogu ići u prilog i drugima. Prijedlog je apsolutno da se promijene kriteriji i da naši težaci koji žive od te zemlje i koji se zemlji daju mogu pod istim uvjetima kao i neki drugi dolaziti u posjed istarske svete nam zemlje. Na konferenciji za novinare Istarski su demokrati danas ponudili i svoju alternativu za treći blok Plominske termoelektrane. Već egzistira nekoliko godina jedan projekat sunčeva hidroelektrana. Takva jedna elektrana od 500 MW koštala bi otprilike 30 do 50% više nego hidroelektrana, s tim da je vrijeme isplativosti, vrijeme povratka investicije od 10 do 15 godina. Ružić kaže da je projekt nuđen HEP-u, no nisu ga prihvatili. Mi sumnjamo u to da iz takve elektrane pojedinci u HEP-u, a i u vlasti ne bi imali interesa, a pogotovo ne bi imala interesa moćnici lokalne zajednice. A ja pozivam gospodina Lorencina, ministra u vladi Republike Hrvatske, koji sada vodi resor turizma, koji uvijek glasa za ugljen na sjednicama vlade, da se već u ime, ako ništa drugo, građana Istre i turističkih djelatnika očita koji su njegovi prioriteti. Ovako sve, kaže Kajin, ispada licemjerno. Ponavlja i da treba zaustaviti tvornicu karcinoma u Istri.